tapo inga la tunu ia wa fo I le nei fa poponga o taru telefon o le leitu Samoa o lau tapo inga mo mo ati tala tumua ingo Pasifika pero silio na laulo New Zealand le roaf ma le fa maria fonga mua o le se ingo mai tu tunu fa wauli potio tangata ya fia le televini Samoa ka longa tongi le lango Anthony Joshua ya Joseph Parker e toi avea mo champino no langi de panga mafa fa fonga ya e fala telino ni telefon o le ngobir silio na lau lo sa fai ngoi te mai te Pasifika I New Zealand le roaf ma le fa o fa ilo ina nei o kaya o numero tasi le lisio pepetene ai o malakai o tu mo ile ngo pepetama e tu sa fa mo mo ma matanga runga mata opo le roto e fale ni sila sa mo wala ba ngo tala ale local democracy reporting ile lisio pepeuma sa listerina le tu sanga ruafe ma le fa matanga runga ile fa ngai no le fa mo mo ele o alo ia mo le ruafe ma le fa ele o fa sai no fo ele matanga runga ta taula ye ingo e yeso o tanga matanga te polinsia melensia Micronesia a o fa ese mai ingo Maori te vangana o yai se ingoa e au fia o mai ingoa o nei tangata no ai ulea e o mai li kemine e rei fa vai na selisialo I o ingoa pepe Pasifika mai le o yai foise fuanga o se fa tinonga li roa fe male lima ai o le ingoa kaia o el siliato na la lo e fa ingoa pepe Pasifika I New Zealand lea ile balusu male lima pepe e tu sa male restara sa fa ingoa ai ole ingoa marakai wa faatulunga ina numero momoa I pepetama I lima sumarfitu sa le Starina. Ole ingoa kaia e mafo mai I Hawaii ole nai winga ole Sami. Ai o malakai ole ingoa I tupunga mai Tonga. Mafiti le fa ingoa ia Marti ole winga o se avese a ole tua. Ia Samoa wailai ole manaia ai e foi le sotanga matale tuu a tanga te Maori. Ole Ilandi wa tulunga tolu le ingoa pero silo na laulo e pepetaine. Le foi tupunga mai Hawaii. Ulo no winga, o le pale fungala au whaalelangi I pole te mai titi whaalelangi. O isi ngoa la uloa sa whae ngoa I te mai pepe teine Pasifika e au fiai Malia, Tiana, Makelani. O pepe tama, o le ngoa koa o tulanga lua, to soa nei Masione, Tiano, Tiariki, Maariki. O le teine o le aonga maulunga tamata I Rotorua, le Rotorua Girls High School, Casey Paul, e matua I ato toa le leo fa mamanga o na awa ia onga tanu mai lava le aso mua sa uru fale ile a onga ile limo na tausanga sa ola va fo ina ia te ena le awa ile malanga tafa faolo na ainga Hawaii ina ia nofo I pe ile vasenga ma ua nau e fa wau le mataki ali tausanga nei e ruafe ma le problema fa ali e keisi ena te le lope fa pe feona ia mawhai o na usia le tulanga o le le ai o se aso e misia ma ile a onga I lon tau sanga mua ila anga tulanga lua. Ta ia iloa, e ia isi sa uninga ya mana ia ile awa yo te maitia onga sa whata mo ina ile li pule nuu Steve Padwick. Ma wha amaro si awa ia te ia, il fia mosan tu spase tu whaina. O le sa uninga mo te maitia se lau pasene le awa ia onga e nolea, ma le tia io se asoa onga e kasti. E ia te misa ma ia teisi, a ele ta te ona ma ia soa onga. Na o aso malo lo, ai po whai ungo vai aso e ma iai. E o ile vai tei no le pipisa le COVID na o le whaatasi lava o na fia chama. Hai o le taimi o aso malo loa onga. E ui lava sa whatawa na welo na ainga a wai malanga ta whao Hawaii. Hai sa i te eno ono le muse whale anga i le ato a toa le lei a maumaunga o na a wai lea i a onga. O se tangata whaingaluenga le whaingaluenga le iko stoa o ta tu maua fianga i lana vaai. Ino o mamulu se whanga au se vaila au masala lau i ona fulinga mamata. Ia le vaila au a o ia ngau sia ia le paute furuai po o dishwash. O le official sa ngale mua ngā luenga po le work safe. Nā lato sua ina le whaala lawe sa po mai pākuranga iau kila ni sauti. E le aso fitu mati, tua whemare futolu. Matalia ina i le aso na whir company le Eco Store. Lana tau tinonga mo le whaale leo le ola malolo ina, ma le sa ngale mu ia ia inga ia. E le whaamtalanga le work safe. O le whaala lawe sa ta ue whapea. Ina ua mai ana paluina le pauta matutu ma whao popo ia le tangata whaingaluenga ia le sua vai. E te walatu le masini whata amilo e paruaing. Aine o se wali ese ma le masini, o se tasi o wha mau o wha ngā au sa ma muru ese. Ka mafu e ana sala lau solo le vaila au o mai ana suina i le ea. O le tangata whaingaluenga sa ma maulan sa wali ese ma le masini le atemi peitai. Sa toe sa wali tua mo le tapeino le masina peitai. Sa ta ele o mai le tino le vaila au. Ta wai ele I whaienia au o ngā retanga te whaingaluenga li tūranga I tāra whea ngai e tali atua I whaarabalawe whapea.
e mai se fa ngai no lava e pui ali tino o le silo fa tino nga wenga eco store Tony Ackland o ia fa lia le loto se fa no nga o iai o no fianga tunga sa o iai le tanga fa nga wenga sa tupu mai le fa lave i le fa nga wenga mai le Pasifiko mata upu tanga tai a fia le televisione o fa o na lipu tia pesa mo tol se la lusu tasi mata upu sa lipu tia mai ia September e o mai la solimo Januari ta fari era mata nga luenga soi fu maro ina sa mo o se fu mara fitu o ia mata upu fa mauni ai nai o tanga to wa fia mo le to fa ila to ele mai e tui pui faia fari era mata nga luenga o tulanga o tui pui o lo faia ia isu nga mo mata upu toyo tanga to fa mauni ai na le fia to su ro paseno nei uma mata upu sa faia e tonga fitinga fa le mai ora se lau mare taso ila to to maki pepe i lalo se fu mare lua masina na matua o le telo tanga tai a fia o polu. O le masino novemba sa for ai le pipiso le televini i le atunu. Ale te venea no tanga luenga so i fu mano loina ale te marae ora o health Cook Islands ale moto le cookie le. Wo fa matu ina nese fa mtalanga i fa mai o le HMPV o le human metapneumovirus i le fa lia. O se tulanga la matia i le cookie e mawalalo. O pulenga le maro seina wala to mo a sala to mo mo fa matu ina se la inga matu tia e winga le HMPV ina lo afi ma le fotolu e wo le putia nei poti wa failoi le fa ono toi fa tu play o tanga tai a fia le vai tengo le tau malu lu te tono le atu i seina o le vanga telo tanga to le a fia ya un le HMPV le tali tu so ma le flu ai e fa ona a fia nisi ni a fia ngatunga tele paria le temarai ora o lato fa wa ona mate tuina i fa ma e pe fulu ma fia ngatunga fata o tanga te malanga ia tunu e maulunga le tulanga la matia le fa ma ia o na fa tete o ta pase fa tuanga fa fo mai pe a fa le ngona e fa lo ngona mai ma le fa ingona sua u ave se ma le va fiti le sami o ni sila le o ngoto nga te fa sa o polu e le o mo fa na fa ma oni ina le termine se longo mo mai nga senga ta fa ria ia le va ngora pui nga fita ni sila o le teno le sua ue ave seo la manino le mai ai o ngā senga ma le ave seo swasami o lo fino ni ai. O le tai fito o pui ngā wha fita ni sila Commodore Andrew Brown o i ta ua. O le whasolonga mo le ave seo le sua ua solonga le lei e lava ia fianga ono tūlanga i ai o tau. O le whare tono le tau sa iai sa moane nā vai aso ta me se ai le vaa utu ia le sua ua mai lungo le vaa o lo ngoto te manua nui ma awina atua i le wafi pia. Ono le lo wate lo le tau sa vao ia i lo fatino nga sa le mu ma le vatoso ma le vao ia le swau le sa toi te liwa i le moana te ulai te longa o toi tūlanga le lein ia le tau. Taro talonga o tongi le ngolanga le champini mo mo le rangi le panga mafai fai pelenga Anthony Joshua ia le episodi ia le Joseph Parker ina te fato i le loina li stamperitania Daniel Dubois i le fusuanga mo le champini lo rangi IBF i Saudi Arabia i le masina fau. O Joshua sa fato i loina Dubois i le lafta winga la tamai nei i se fusuanga le sa mau e Dubois i le ipu o le taui o le tuiote o le tausanga i le po le tukifanga o taui a le The Ring Magazine la tamai nei lon tona i Britania. O Joshua wafia i le whaupopongo i ngō o te tono o paka o le ato e ave ma champini lo langi la se rusu tolu le masina fo o Februari e rusai ma le ripoti o TV tasi. O fai loa i le whaalolo ngia o Joshua Paka lea Talu mai o nei fao e se nil champino lo langa le WPO mai a paka i le la pusuanga li rasu mai valu i karefi. O le whaalongo no Joshua o ati wha mausalina i tanu mai o na whate ia paka i Deontay Wilder o Amerika ma Shirley Shang saina i Riyadh i le tausang tawai le sa man malo mai. Ai o le lia pune i pusuanga o pasonga nei Saudi Arabia, Turkey al-Sheikh. Tai whaalia le tamai nei lunga o penga o Sotenga, lau tele pa pea. E tali tonu le tui nofo lava le champini i atu paa. O le ria whalau te reina whai plenga Joshua ia Eddie Hearn, e tari tusa o la manatu ma Joshua, le tai whaalia leo pengo whai plenga Sportsman Fox. I lona mana, o se fusu angola, o inga tā tele mo Dubois. O Hearn olo avea ma se tasi e whalau te reina whai plenga paka i le teminei lea, o i whaalia, o le teminei, o ia le fuso paka isi tulanga pito, silio na le leo lantalengi. O Andy Lee, e whaia o ngā paka sa maan maro i tau i o le whaia o ngā le tausanga i le sauninga ale The Ring talo nei, o te tonu. Whailo o iei nei o le leile mo paka, mai na te whao ina ele histi paleli a urunga. Tala noai whai perenga, o le champini talo i nei le panga mamafa, ma le woma mai anu pesori ai lauri Joseph Parker, Tyson Fury,
Mo toi li tai fo I mai fai pelenga ina Olusian Champino di WPA Super, WPO ma WPC, ya Alexander Usyk. Ina la fusu anga talo nei. Isi ata video pupusa fasa la wina ilungo o wala so tainga lo tele. Na ia tongi aisa na a wakto fa masino ilo poina le o manu malo lua. If la fusu anga ma Usyk o Ukraine. Na fola e Fury elo na li tai am fusu anga. O Fury wala ilo tele ya November le wafe masimali lima. Ina wo ia fate ina fato ilo ina ia Vladimir Klitschko Ukraine. Ina la fusu anga isia mani ma ia umia o mai champino pa mafa. O le ruafu sumare tolu ma le ruafu sumare fitu sa fola e Fury ele li tai am fusu anga ilungo o wala so tenga lo tele pitai. E po o ma tai mi sa li tai ai toi te le mea. O Fury sa ia fai ngoa ia paka o no so. E pau ana fai ina lua o na tali ni fusu pa mafa o fai ina le ia Usyk. O le tamatai talo tenisi la loa mai Amerika Naomi Osaka. E wha alua na mana malo le champino le tamasanga tenisi tamatai ale Australian Open Australia. Ta ia toi te wila na whae ina le tausanga talua ia Caroline Garcia. Ina la talonga. Sa ia tau tino na whainga ta telo na tau lailan ta alo ilan ta alo mo mole le tamasanga. Pe a mawhau le tunanga la matio le muolo na whale le mutele lo ua matua I longa na whatama i eisa vai ngā Los Angeles. O Osaka le champino le ruafu sumariva ma le ruafu ma le tasi. Ta whatoina na ina Garcia le pasolonga mo mole tamasanga I Australia le tausanga tuwai. Ina ua toi tali umaila na malolonga sa ave molo na maitanga tau tina. Na bitai. Ta ia whatoi lolo ina I Garcia o Ferrani le asono na ono le tolu le ono ma le ono tolu seti. Osaka sa whanau Japani sa whamautubu I Amerika, talu mailo na lai tiki ma veai Los Angeles mona inga. Sa i whaari ai li poti Australia sa tilo e whawhanu o se solo le mu, ma le afi o se solo le tusa mani tolu whale ma mau ai malona whale. O i whaari ai, a wala awai seisi e alu ilo na whale ave ese le pepa whanau o lan kama, o ne na tele o ilo aina pe o le ale mea o le atupu mai pe a whai. Ai mu lo na whale. Tala nau de yaso, iai perfile mu tauma, soi foia.